interface koresha navigateur guhitiyemo tukarindira connection voilà tusubira ngaha numero de telefone cyaza kwaza numero de telefone de confirmation murayibona hanyuma gacugira envoyer le code iguhaye hano bayiduha muri message iherezwa n'ibiharuro igize n'ibiharuro byo hano uza kwinjiza ngaha nukopya message zinguye nkahaje 21 50 68 1 21 50 68 1 hanyuma soumettre 21 50 68 1 21 50 68 1 21 50 68 1 soumettre 21 68 1 ok soumettre indira connexion voilà byakunze transfer de cryptomonnaie oui transfer de cryptomonnaie canke ignore pour l'instant gaca uklikako turindire connexion vous avez assurez-vous que la section de cryptomonnaie je comprends aje kubisoma byose ama activer transfer instantané adresse yawe ni bitcoin ni changa chugira de connection sawa changa kone